بله بینر نجا پشتی لدارخستنا پروسیا بناوی هلبجارتنین پارلمانتویا سوریه گلک رخنه و تبینی هم لسر آستا سوریه و آستا جیهان دردکوین. کمیته دانستاندنان آباکور و رجلات سوریه اب هلبجارتن وکی تعیین کرن بناف کر و گوت اب نگاوه که آزاد و پاقجه بله اب یک هزید ده احمد الشرع کو دست دین سر سیکه که پارلمانتوی لورا گرک درفت بو سوریان بداین که برنگه کی آزاد نونین خو هلبجرن چمکی دموکراسیا راست بوی رنگیه. اروکی دستگاه راگاندن آبناو سی نیوز در حق وان هلبجارتنان دا گود کو پروسه که هلبجارتنه یا بیواتیه جبر کو پررنگی تیده تونه و کسین هلبجارتی نکارن اونورتیا پررنگی سوریه یا جواکی سیاسی بکن. چاودێریya سووریا مافê mirovan jî dest nîşan kir ku ev rêbazê han siyaseta paşguhkirina mezheban kûrtir dike û careke din siyaseta nabendiya stemkar vedgerîne. Her wekî dest nîşan dike ku nebûna çavdêriyeke navdewletî baweriyê bi van hilbijartinan nahêle. Rêveberê rêxistina Sûriyên bo rastî û edaletê dibêje ku ji bilî hilbijartinan hemû nav dikarin li vê proseyê were kirin. بگوتن آوی پارلمانتوی سوریه یک رنگی به.